Srdačno vas pozdravljam, poštovani gledaoci. Ja sam Ljiljana Lukić, a ovo je obrazovno-zdravstvena emisija Zdravlje i vi. Danas vam predstavljamo Čigota program zdravog mršavljenja koji je ove godine proslavio 30 godina postojanja. Pričamo o katarakti i najčešćem oboljenju oka kao i terapiji radiotalasima. Stoga najtoplije predlažem da ostanete sa nama. Čigota program za redukciju telesne težine proslavio je specijalnu bolnicu na Zlatiboru. Popularnost su obeležili rezultati u rešavanju ovog ozbiljnog zdravstvenog problema kod više od 50.000 korisnika. Trajanje, uspeh, trud i rad obeležili su 30 godina jedinstvenog programa. To je regionalno poznat program za redukciju telesne težine, korekciju loših životnih navika, loših nutritivnih navika, zatim fizičkog neaktiviteta, način da se poboljšaju fizičke sposobnosti i da se poboljšaju estetske karakteristike. Kao što sam rekao, program traje 30 godina, datira iz 1989. godine, od nekog skromnog početka sa našom prvom korisnicom Radmilom Terić. Stigli smo do trenutka da možemo da brojimo 50.000 korisnika. Suština programa je da poštuje sve naučne principe zdravog mršavljenja koji podrazumeva tu neku hipokalorijsku, hipoenergetsku ishranu u kombinaciji sa režimom povećane fizičke aktivnosti. U sve to mi našim korisnicima pružamo psihološku podršku tokom boravka i stvaramo jednu grupnu, dobru, motivacionu atmosferu. Svi naši korisnici imaju mogućnost da učestvuju u našim edukativnim predavanjima, da stiču osnovna znanja o gojaznosti, uzrocima gojaznosti, posledicama, zatim o značaju zdrave ishrane, povećanje fizičke aktivnosti za zdravlje i psihološkom aspektu gojaznosti. Znači, u programu se stara gotovo praktično ceo zdravstveni kadar specijalne bolnice Čigota, ali izdvojio bih Čigota tim koji se sastoji od profesora fizičke kulture, medicinske sestre, rekreatora, zatim tu su lekari, naravno, svih specijalnosti, endokrinolozi, kardiolozi, specijalisti fizikalne medicine, imamo nutricioniste, psihologa, praktično ceo kadar specijalne bolnice sa svoje strane pruža profesionalnu podršku programu. Pa ovako, program ima jedan ustaljen redosled aktivnosti od, naravno, ovog pregleda, detaljnog lekarskog pregleda nakon urađenih antropometrijskih merenja, zatim urađenog EKG laboratorijskih analiza. Mi analiziramo zdravstveno stanje svakog naših korisnika na osnovu toga, odnosno na osnovu njegove telesne težine, potom, kažem, bolesti koje on ima, indeksa telesne mase, fizičke kondicije. Takav korisnik dobija plan ishrane koji će koristiti ovoj našoj ustanovi i nivo fizičke aktivnosti koji će sprovoditi u specijalnoj bolnici. Na kraju boravka obavezno je naravno ponovno merenje da se vide koji su bili rezultati za svakog našeg korisnika. Svaki naš korisnik dobija kao jednu vrstu nagrade za boravak, za uspešni boravak na programu zahvalnicu i on dobija jelovnik kako bi trebao dalje da nastavi da se hrani. Čigota program je program koji se bavi lečenjem gojaznosti. Kao što znate, gojaznost je bolest. To je bolest današnjice i što je možda najteže što obolevaju sve češće i deca. Na osnovu ovoga programa Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je prepoznalo problem kod dece. I ovdje bih istakao mogućnost da deca od 12 do 18 godina mogu da dođu da koriste program Čigota preko uputa, znači fond plaća. Ovdje borave 21 dan i imaju pravo da još jedan put u životu posete naš program. Srbija spada u zemlje koja ima najveću učestalost gojaznosti, pogotovo u ovom regionu jugoistočne Evrope. Otprilike 50% stanovništva do 54% stanovništva ima problem povećane telesne težine. To je s tim što, kažem, oko 18% je osoba koje imaju taj teži stepen poremećaja težine gojaznosti, različite stepene gojaznosti. Kod dece procenat je različit, ali se smatra da do 10 do 13% dece starosnog uzrasta od 12 do 18 godina ima problem gojaznosti.
Čigota program se sastoji od 3 osnovna segmenta. Hipokalorijske redukcione ishrane, zatim programirane i kontrolisane fizičke aktivnosti i edukacije. To ga čini jedinstvenim na ovim prostorima. To je program koji vodi u menjanje životnih navika, svakako navika vezanih i za ishranu. Prosto, ovde oni imaju 5 obroka, korisnici Čigota programa svakako ne gladuju, jer to nije gladovanje kako je prva asocijacija na reč dijete. Jede se na svaka 3 sata, što je jako bitno. Doručak se ne preskačuju se ni užine, ni ručak, ni večera. Svakako svaki obrok je bitan zbog neke svoje uloge. Za doručak su to obično neke žitarice integralne. Mi smo jako ponosni na svoj Čigota hleb koji se u našoj kuhinji priprema bez ikakvih aditiva i emulgatora. Zatim sami pripremamo sir koji je potpuno bez masti, bez soli, čuveni Čigota sir i od njega pravimo razne specijalitete. Zatim, za taj doručak nudimo razne kaše, neke specijalitete karakteristične za naš kraj, kao što su proje, lepinjice, semenkice, naravno prilagođene tom dijetalnom načinu ishrane. Užine su uglavnom voćne, sastoje se od svežeg voća, zatim ručak je kombinacija meso, salata, odnosno riba i ono što je specifično, svaki dan korisnici programa imaju mogućnost da biraju između 3 jela, što im ostavlja neku mogućnost da što kažu, zadovolje i neke svoje, da kažem, hedonističke potrebe. Zatim, ono što je karakteristično, večeraju u 8 sati i negde, ono što mi kažemo, 3 sata pre odlaska na spavanje. Šta sam rekla, karakteristično za program Čigota je da se hrana priprema bez soli, ali to ne znači da nije ukusna. Koristimo sve ostale zelene biljne začine, bilo sveže ili sušene. Prosto ih navikavamo da se odreknu tog viška soli u namirnicama. Na predavanjima i radionicama ih učimo kako da sami pripremaju hranu, kako da se ponašaju kad odu kući, šta da jedu posle Čigota programa. Mislim da je to jako bitno. Fizičke aktivnosti su zaista jedan od veoma bitnih segmenata Čigota programa uz redovnu, odnosno redukovanu ishranu, i sve te neke zdravstvene preglede koje oni obave. Na osnovu toga, znači, podeljene su grupe i sprovodimo fizičke aktivnosti tokom dana, svakog dana, 4 puta dnevno u određeno vreme. Fizičke aktivnosti koje su, da kažem, organizovane pod prismotrom nas, profesora i medicinskih sestara, su 2 šetnje koje oni idu pre podne i popodne, određeno vreme koje traju sat vremena. Ono što je važno za tu šetnju napomenuti je to da su zapravo na osnovu tih pregleda koje oni obave na početku kod doktora, znači na osnovu svog zdravstvenog stanja, godina starosti i stepena gojaznosti, su podeljeni u grupe za šetnju, tako da imamo 1., 2. i 3. grupu. U zavisnosti od toga koja grupa koliko kilometara prelazi, znači svi šetamo sat vremena, ali zato je prva grupa neko ko pređe nekih preko 5 kilometara za tih sat vremena. I to su, da kažem, ljudi koji su aktivni inače tokom cele godine, koji imaju jako dobru kondiciju i koji dolaze zapravo ovde da održavaju tu svoju kondiciju, odnosno da provedu ovde neko svoje vreme, da li to odmor ili šta, u stvari nekakav aktivan odmor. U toku prepodnevnih sati se ide na bazen i to su isto podeljeni po grupama u zavisnosti opet od broja korisnika koji imamo na programu, ali taj bazen zapravo nije samo plivanje, čas je isto tako fino doziran, tako da u sklopu njega koji traje nekih 35 do 45 minuta imamo plivanje, razne vežbice disanja, hodanja i svih ostalih vežbi koje su moguće da se sprovode u vodi. I u popodnevnim satima, u toku tih organizovanih aktivnosti, imamo vežbe u sali, koje se isto tako sprovode, da kažem, po grupama. Vrlo je bitno da to bude dozirano, onoliko koliko oni mogu da urade. I to je neki kompleks vežbi koji se radi baš onako, da kažem, za široki spektar populacije, zato što ovde ljudi dolaze
bukvalno ono od nekih 17, 18, 20 godina do izuzetno zrelog doba, da ne kažem starosti. Tražila sam u internetu kamp za mršavljenje. Naišla sam na Čigotu i onda sam uspoređivala ono što nudi Čigota, uspoređivala sam cijene i uslugu. Ispostavilo se da je Čigota za ono što nudi puno povoljnija od ostalih i odlučila sam se doći. I drago mi je što sam tu odluku donijela. Program im je izuzetno dobar, dan mi je ispunjen, nema trenutka kad se dosađujem. Možda sam čak malo i pretjerala jer sam dobila upalu mišića, ali i to će proći. Čigotu mogu preporučiti svakom ko ima probleme s težinom ili s nečim drugim. A ako i nema probleme s težinom, to je zapravo wellness i dobro je naći se ovdje. Za sve korisnike važi isto. Ono što su naučili na Čigoti moraju da primenjuju i kada odu kući. Nije dovoljno samo se rešiti viška kilograma, već potpuno promeniti stil života i naučiti razlikovati tipove gladi. Emocije jako pojačane na Čigota programu, s obzirom da su osobe izložene dijeti, rigoroznoj dijeti, zatim aktivnostima fizičkim na koje oni do sada nisu navikli. To je jedan novi stil života koji oni ovde uče, usvajaju i nadam se praktikuju po odlasku kod kuće. Neki najčešći problemi i taj psihološki profil naših korisnika jesu uglavnom ljudi koji su aktivni u svom poslu, koji su izloženi velikom stresu u ovom savremenom načinu života i društvu u kome pripadamo svi. Onda to su usamljenost, to su uglavnom ljudi iz dijaspore koji su davno otišli iz svoje zemlje, koji su jako usamljeni, ljudi koji žive u velikim sredinama, velikim gradovima, a ipak su usamljeni i onda dolazi do gojaznosti koja je vrlo često samo posljedica nekih psiholoških problema, a to su najčešće depresivni elementi u mišljenju. Psihološka glad je impulsivna, nagla. Ona mora da bude zadovoljena istog trenutka. Ona traži da bude zadovoljena. Dok fiziološku glad uvijek možemo da prolongiramo, da je odlažemo. Pa vrlo često desi se da pregladnimo, više zapravo uopšte i nismo gladni. Zatim, kod psihološke gladi tačno znamo preferenciju proizvoda koji nam se prosto traži. To je ono kada možete da osjetite ukus hrane u ustima. Psihološka glad, za nju je karakteristično da obuzima taj čoveka od grla do gornjeg dela glave, dok fiziološka glad obuzima od želuca do grla. Zatim, psihološka glad je jako neumerena, desi se da osoba za cijeli čas pojede ogromnu količinu hrane, dok kod fiziološke gladi jako umereniji smo, jel? Pa vrlo često se desi da zadovoljimo potrebu i ostavimo ostatak, jel? I ono što je najkarakterističnija razlika između ove dve vrste gladi jeste što psihološku glad obavezno prati ono osjećanje krivice, stida, srama, kajanja, jer znamo da smo prosto jeli iz nekih pogrešnih pobuda, a ne zato što smo zaista gladni, dok kod fiziološke gladi mi nemamo ovaj ekstrem za posljedicu, jer znamo da smo prosto zadovoljili one osnovne potrebe svog organizma. Poštovani gledalci, specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru obeležava brojne jubileje. Pola veka postojanja i rada bolnice, 30 godina Čigota programa, kao i decenija Čigotica programa. Ujedno, oprema se zanavlja, a menadžment bolnice nestaje sa planovima i unapređenjem medicinske usluge. Još davne 1964. godine je osnovana ova ustanova, prvo kao zavod za lečenje bolesti štitaste žlezde. Prvenstveno je osnovana zbog toga. Znači, ovdje su dolazili pacijenti koji su obolevali od raznih bolesti štitaste žlezde. Da li su to bile hipertireoze, hipotireoze, tiroiditisi, zatim nodozne strume. I u sklopu toga mi imamo odeljenje nuklearne medicine. Pre godinu dana smo nabavili najsavremeniji uređaj u nuklearnoj medicini, da kažem u konvencionalnoj nuklearnoj medicini. Prvi put u Srbiji je taj uređaj instaliran kod nas, to je takozvani SPECT-CT. To je hibridni uređaj koji se sastoji iz gama kamere i niskodoznog CT-a. Tim uređajem mi postižemo mnogo bolju rezoluciju, mnogo bolju sliku. Mi možemo da uočimo najsitnije
onkološke, da kažem, onkoloških pacijenata, da li su to tumori, da li su to metastaze i veoma nam olakšava naš rad. Zatim, tim uređajem mi smanjujemo dozu radioaktivnosti koju pacijenti prime, a takođe i osoblje, to jest sestre i lekari koji rade sa pacijentima. Nažalost, kažem, sve veći i veći broj malignih tumora štitaste žlezde u posljednje vreme. Ne samo kod odraslih, nego i kod dece. Mi imamo mogućnost da te tumore lečimo tako što se prvo operišu, znači uradi se dobra operacija, za endokrini hirurzi obave operaciju, a mi ih lečimo tim dodatnim zračenjem, dodatnim terapijom radioaktivnim jodom. Tu mogu istaći da je terapija veoma uspešna. Zahvaljujući dijagnostičkim i terapijskim procedurama i ovim novim aparatima u nuklearnoj medicini, moguće je pravovremeno postaviti dijagnozu i opredeliti se za odgovarajuću terapiju. Zaposleni u specijalnoj bolnici Čigota veruju u sebe i ono što rade. A tradicija i stečena reputacija regionalnog centra medicine, zdravlja i turizma ih motiviše da nastave putem uspeha. Na vama je, poštovani gledaoci, samo da ih posetite.